Thukuru-inĩ wa muthingi wa Nkiluthu tigania ya ithũĩro mathaa-inĩ ma muthenya nĩ ibinda rĩa arutwo kũrĩa irio cia muthenya ĩndĩ mĩbango ya kwenja mĩri ya nyeki ĩrĩa metaga ngatu nĩ bĩndĩ ĩrathiĩ na mbere. Munini wa murutani munene akiuga namba ya arutwo aya ithiĩte o ĩkĩnyibaga nĩ wongerereku wa marũrũ ma ng'aragu. Kipata watoto wengi ikifika kitu saa 5 wanaanza kulalamika, wanaumwa na tumbo, wengine wanaumwa na kichwa. Ukiuliza swali mtoto kama kuna kitu amekula, amekuambia usiku sijakula kitu chochote. Ukimuuliza msasi yako wapi, anakuambia msasi labda alienda siku fulani kututafutia huko Isiolo na hakupata kitu chochote akarudi bila. Murutani uyu ogete makibinga tamu ya keri kwari na arutwo 400 na riu are maracokire tamu ya kathatu ni arutwo 300. Hiyo miaka 3 ilikuwa watoto pia wameendelea kupotea kwa hii shule pole pole. Hii shule ilikuwa na watoto wengi karibu 500 by almost last 3 years, lakini kwa sasa wale wamebakia ni kama around 400, na kwa hao 400 saa hii wale wameweza kurudi mpaka siku ya leo ni kama watoto 300, kumaanisha watoto 100 hawajarudi, watoto kama 100 hawajaweza kurudi shule. Kilomita nini kuma guku ni thukuru wa Mweronkoro arutani guku makiuga kumana no nyibu wa mbura ng'aragu matũra-inĩ maya ithiĩte ĩkĩbagĩrĩria na gũcũngĩrĩria kĩbĩri kĩa arutwo kwaga gũka thukuru. Tangu siku ya Jumatatu mpaka leo ni wanafunzi 123 wamefika shuleni kwa wanafunzi 160. That is 123 out of 160. Arutani aya mogete riria kwari na mubango wa arutwo kuria thukuru arutwo aya ni mokaga no riria irio ciathirire na beno ikianjia guikuruka. Sababu ya kukosa chakula, wengi hata darasani unapata kwamba wakikaa pale hawasikizi mwalimu kwa makini kwa sababu wako na njaa, na hii tunaona kwamba inaathiri masomo yetu na mwishowe tunaogopa kwamba itaathiri hata matokeo katika mitihani ya kitaifa. Atongoria thirikari nene ikundi itari cia thirikari iria ibromboyanagia na maundu megie kuburana na ng'aragu thĩinĩ wa gĩikaro kĩa bamwe kĩrĩa gĩtabanĩirio thingire-inĩ wa iregi rungu rwa utongoria wa President William Ruto gatagatĩ-inĩ ka maundu marĩa marĩrĩirie nĩ njĩra cia kũng'ethanĩra na ng'aragu bũrũri-inĩ. Kibarua gĩkĩ gĩkĩthukĩrwo wabici ya munini wa President. Ngeribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi.